Aga jingle kai duran kop hapreng ke neroka Persia ke Indian Navy haba pai shagana ke jingle kai ke Indian Navy kala khor ka nam job adin magalala ban pelem ke neroka da arlonot. Aga jingle kai parlok hapreng ka Mallorca Persia ke PSG hagana ke jingle kai ka Mallorca kala khor ka nam job adin magalala ban pelem ke PSG da lailanot. Paria gini gilai gol je ka Mallorca la yo ban tap haga minit ka ba athuai sau peu bar haga minit ka ba san pewai. Aga jingle kai hapreng ka Arsenal Persia ke Real Betis haba pai shagana ke jingle kai ka Real Betis kala khor ka nam job adin magalala ban pelem ke Arsenal da laila ka wai. Pada gini ke lai gol jong Real Betis le ban tap haga minit ko khandai arpan reu bar haga minit ka basau peulai. Haga jingle kai hapreng ka Chelsea Persia ke Juventus haga ke jingle kai ke Juventus kala khor ka nam job adin magalala ban pelem ke Chelsea da shigol lanat. Pada agar ke shigol jong ke Juventus le ban tap haga minit ban reu peu pra. Haga jingle kai hapreng ka Inter Milan Persia ke AC Milan haba pai shagana ke jingle kai baro artli ken hon kia khai da marshi gol adu bukur ke jingle kai. Haga wei pat ke jingle kai perlok hapreng ka League All Star Persia ke Manchester City haga ke jingle kai ke Manchester City kala khor ka nam job adin bagalala pat pelem ke League All Star da lai lakawai. Haga jingle kai League Cup hapreng ka Inter Miami Persia ke San Luis haba pai shagana ke jingle kai kela step ke Inter Miami ka tamhadu saula ka wei haga bau Lionel Messi le ban tap argol naga benta ke Inter Miami kata le ban tap haga minit ke bakhat wei bad haga minit ke basau peu sau haba pai pat shaga kela men ke Inter Miami ka klem yo shu ban petki jar haga bagalala ban petlem ke San Luis da saula ar. Kajingal kai turun kop hapreng kanong kse Persia ai kalang sning on yele kai shibit janmit haga por nyau baje PM.